Rahajeng semeng timpal-timpal punapi gatra. Bace. Domen sing ningahangsat doa. Daman. Nah, yang demen timpal-timpal melahang jadi ngaletongos negak. Nejani tiang lakar mesatwe ane menjudul I empas teken I angse. Sedurung tiang mesatwe tiang lakar minayang age. Wastan tiang Putu Deviana Biasiswari. Nah timpal-timpal jani tiang lakar nyumunin mesatwe. Kacau itu ada telaga luweh madan Komodasari. Di sisi telagane mentek kacan bunga ane neduk kembang. Di telagane itu ada angsa luamuani melali-lali tur manjos gitu. Angsa lua madani luweh ane muani madan ikocok. Di telaganya itu ada masa empas lua muani ane lua madan dicobek lan empas muani madan itunglu. I empas lan I akse subepat duru meglonengil di telagane. Ipun metimpal rakut saja. Saling tulung kapi tulungin, hidup tresnase. Nah, kacau itu jani masan panas nyentak. Iya di telagane ngansan nyat. Timpal-timpal nawang sing ape ane ngeranayang telagane nyat tur usah rikala masan panas nyentak. Entot wasolah I manusia ane musa asik alase. Cara ngawak ngetepunyan-punyanan ane cara jani adane penggundulan hutan. Nah timpal-timpal irage dari generasi penerus lan nama aja mekejang ngirim nyaga kelestarian alase apa tetep asri. Punapi timpal-timpal patut napitan. Patut. Nelanturan satu. Wirejaki telagane nyat. I angsa ngomuani ngurasayang hidupnya sayang kewo. Tusing ada sandang amah di telagane. Ipun lantas mengenang megedi ulin telagane. Lakar medulungan sambil ngale-ngalein telaga bawah. Magere mekat ulin dongo seento. Semune I angsa luwani kaliwat sedih. Mapan ipun angen ngalain sawitrane I empas luwani. Ditu lantas ipun nyambatang dan tujone tegeni I empas magradul. Kuak! Kuak! Uduh empas sawitrane. Balengi deh kening cai nyai apa melah-meladi. Wireh beli lagi luwen lakar ngalain anak ibu kencainya. Beli lakar ke Gunung Imawan ngungsi telaga manasan. Aneh-aneh tudusing tanyat. Ya pituin pasar panas jentak pekerjaan ini. Wireh jani masan panas pasti kelakarnya telagane dini. Ando makana beling laitungan ngale tongos
Ninghang pesado i angsa muka keto nada angsa kenana yang pas perajani makada dua metedoh dijit angsane kene munyine yang pas. Aduh, mirip lagu pesan kena beli nengalan tiang ini pedaduanan. Apa kuaran tiang jani? Sina tiang makan mengkentang. Yang gene menduke mirip kuara saja kena beli nama timpal jadinya. Gelas beli ngalain tiang kakak kene. Nah, yang sujati ragu matipan paling melajak bareng-bareng canda tiang minum kebeli ngalau tokos aneh madan malam ningah pengedeh empas muka kedo i angsa atas nyaten yan kekedo pengidih caingannya beli ngana yupaya apa ngidang banyak yang caingan menggediul dong sedini ne kayu tugal tekakang caingan negor kayunya di tengah beli tekeni nyuwen rakam kayunya tangguh kuala ada kebesan beli kapini caingan ajak dah dua serantang latang jalan ada pesan caingan membunyi yang itu ia ada metakon utawi anak nyacak ada pesan sautina ingat tak pesan pebesan beli ni ada pesan caingan ensap tekan pengarah beli ni yang caingan ensap sembungan caingan pakai masing mat lega pesan kena yang pas don yang galang ipun aja dadu negor kayu sebilang tamu kadrakam tekani angsa wani laut kekeberang benam kamin pekeber ipun sade alon mewadin pangku lan munung aneh tegah-tegah gelisah sadul pekeberi angsa ngeberang empas nungkulin alas kedaton ditu ada ciceng wani mesayu bani beten kayunya ciceng luang madani angsik ciceng wani madan i angsa kalau ento ni angsing medolian ke langit deh tepukina ada angsa ngeberang empas ngajenganginap ni angsen terkejut lantas morahan tekan di angsa beli angsa tinggalin jaga dur ada empas keberamban angsa kijau mirip nama-namanya angsanya go nipinya lo dijada unduk angsa ngidang barang empas ento kaya jempas benahang ngalin ento tuatain sapi itu nimah munyin cicinya buka kedo i empas aja dadu memedeh tu sing trimo orang ngetain sapi itu sangane pedeknya ngabarabat i empas ruang-ruani menggangang bungutnya lakar nyautin munyine icicing sangani angsap doken pabasan i angsa i empas ruang-ruani ulung megrebuk lantas makeda dua ngemasin mati icicing ruang-ruani irang saja man-man melah merebut B4 ngenggalang cicing ngomwani endo nyak jakin durunya klok empas jangan saja dinyukane saleh B4 se entong melajaran ditu
landasi angsa luang wani mempinah-pinah. Minahang raos panglin sire, ulian raos semu ayu, ulian raos semu sang kahler. Nah, timpal-timpal aja mengejam, antuannya pada kesepak. Di pantasnya iraga ngomong, di pantasnya iraga siap gernanir. Kedo masen iraga musak alas, pastilah kan nepuk bencana. Cara belabar, tanah longsor, dukat-dukat lan lagane bisa nyat. Jadi jalan bareng-bareng miara kawen tenan alase. Mangda loyo sumber pinake kehidupan reng jagande. Tetap lestari kawen tenan nyanyi. Aduh wak nyocok kuot. Iya, satu bawa subesut. Badung Semarapura, kirang langkung tiang lunas ampura. Om Santi